Naboigo ase orobotirunde magega ya barai korwa sensemeria ekwamiriria serikali gose opposition bakora wanero muwaziri umukuru Dr. Fred Matiang'i ochaka etaro yabo bene elitukuria lero hanene asa matukatatu imeyorogongo rwa Busi nigegati ya barai korwa ase bunge ya Kitutu Church North babeire bakoboria abananchi bonsi gwesokia ase obunge anene litukuria ankyo gochia ase okubarigania barai yabo asensemo ya marani omurikito Dipon Asanya otwareganirie orobotirwa Chingaki amariganio agenderete kigima asoko nyora United Opposition simeyorogongo rwa Gusii bakoragwa na Dr. Fred Okengo Matiang'i abamenyi be bunge ya Kitutu Church North ni gobono bareneke bakogokera asebesokirie asobonge korokia obwanchani na bigo kwiroberia kigima asoko mwarigania Dr. Fred Okengo Matiang'i imeye bunge yo litukoria ankyo chinsemo chemarani na bigo chinsemo cha kegogi maambia to bwata bagen Mheshimiwa Fred Okengo na bali ni mwesipi moche marani yago chakira kigogi moche marani moja ko karibisho mwana ni mwanjire na mwakono bakoragwa na Dr. Alfred Ndemo oyukuriye kirwo kyobo jumba chinsemecho ni gobono aboriria abamenyi bensemeywe wesokia asobonge asoko mwarigania Dr. Fred Okengo Matiang'i nabo igo ababwatani bae ba United Opposition uninchireyemo yokwarigania serikali yobochori bwo mwaka umuyo 2027 waende kama wamefurahi tubaki hapa tukipigana ile yetu ya nyumbani na kama ni wakati ya Jubilee dawa wako mimi ni dawa. Siku hiyo tutafirikana sawa sawa, lakini mwisho pale ingine mwisho 2027 tutapambana na wale watu ya 2 term, tutawaambia ni 1 term, na mimi ni dawa, nitavieka hawa na nyinyi ndio nguvu yangu, na nyinyi mkinisaidia tutavieka hawa. Mmekubali? Uko nekerekyo nigo abori abamenyi bensemeyo goikirania omorembe nabo igo gutwara obwanchani asa tebire bari bakoreta chibura burwa batige kiagera nigo etare yeiga ere ejo morembe tuito kwa Jubilee daktari no ala se Jubilee mwaiguwe montone tabangai na mwanjire banga wako ngoko wako kwani yango marake diamono sana leo tunatembea niko hapa tumeanza safari na hii safari tutembea pamoja, si ndio? Vijana muko harambee. Leo tunatembea niko hapa tumeanza safari na hii safari tutembea pamoja, si ndio? Vijana muko kuripoteria egitaseni kia gatembe kuruiga sebunge ya Kitutu Church North imeye kaunti ya Kisii ili anayenkoro kwa Dipon Asanya.